Hello svima, ja sam Bake. Ja sam Eldi. Ok ljudi, u današnjem videu radimo ko koga bolje poznaje. Vjerovatno niste čuli za ovaj kao tag neki, uglavnom radim Sanji. Vidi ga. Ovako, znači Eldine, ti meni postavljaš 5 pitanja, ja te postavljam 5. Može. Aj ti prvi. Ja prvi. Jeste. Postavim ti pitanje, jel? O sebi ja moram pogoditi. Aha, tu. Reći tu. Nisi fino objasniti, moraš fino objasniti. Pa eto sad ste skontali. Koja mi je najdraža porno glumica? Lisana. Nije. Asa, Kirana. Aha. Mija Khalifa. Sve će pokušati. Evički. Volim da pijem, brate. Voliš i džok. Štoki. Joke Daniels. Voliš i štoki piju i vodku i rakiju i sve. Dobar. Znači, 3 pitanja si pogodio. Jeste. Sad još jedno pitanje. Još 2 pitanja. Još dva. Da li sam ja u vezi? Da li imam djevojku? Jok. Hvala ti. Ti sam peder, jel? Znam da nemaš ba. Šalim se, nemam djevojku. Najbroj sve sportove koje sam trenirao. Evo, podsport, motor, kickbox, futbol. Što su što? Koliko sportova? Nisam više ništa. Toliko. Kako znaš sam trenirao kickbox? Znači, na sva pitanja je Bake pogodio, a sad će meni Eldina moja pogodi pitanje. Evo ako Eldina. Kad smo ja i ti prvi klip zajedno snimili, kako smo se ja i ti upoznali, koji smo prvi klip snimili za čiji kanal? Snimali smo za moj kanal, kad sam snimao na Landina YouTube kanalu Sky Wars. Jest, na. Na Sarmcraft, jel? Ko nije igrao na Sarmi, ta ne zna šta je Minecraft. Da, ne znam šta je Minecraft je rano. A znam, a pripremao sam se, cijelu noć sam učio. Koliko ja trenutno na svom kanalu imam subscribera? Znači, možeš reći, na primjer, 6000 i dodaš šta, a ne moraš znati tačno uzmano. 700. 6600. Fuck you. 6006. Znači već si izgubio, sad ću ti ja još 3 pitanja. A dobro, ba to me sjebala stotka, nemoj mi to brajat, ba je. Malo konkretnija pitanja Nije, palim postavim. 29 ba dodu. 700. Jebuma. Koje sam ja sve sportove trenirao? Ti trenirao? Jest. Pa futbal. Sam. Pa šta, koliko sportova trenirao? 2. Futbal i karate. Karate. Šalim Nije. se. Futbal i... Čekaj, šta si ti još trenirao? Pa i s kickbox trenirao. Nisam nikad govorio o tom, nisam kickbox trenirao. Futbal, tenis. Ne, Ne znam. košarka. Košarku trenirao. Znači MVP će. To isto sam ja trenirao golf. Koje sam sve imena na svom Facebook profilu za YouTube? Ekav Reptuj. I ko je bila prije toga? Baki YouTuber. No, pa da ti kažem. Bake Official. Ja jebim! Bake, znao sam Bake, jedno se sjetim. Ajde još jedno pitanje. Još jedno pitanje, znači za mog brata Eldina. Ko Bakitova glava. Ovako Eldine. Koja je meni najdraža boja? Ona džihadijska crna. Nije. Nego, Plava. ide plava. Ovo ti glava. Što si rekao? Ovo ti glava. Čekaj, evo ovako je. Znači ljudi moji, Eldin je izgubio. Izgubio. Pardon. Znači ljudi moji, Eldin je izgubio i ja moram njemu dati da napiše na svom Facebook profilu, to je za YouTube, da napišeš jedan status. Koji, brate moj, sam reci. Znači ovako Eldine, pošto si izgubio, status glasi: nosim roze gaće. Hvala ti. Eto, A može, brate, nije problem. to je to. Vidite tu, znači screenshot
Ajmo sad naći. I ostavit ćemo. Uglavnom posjetite Eldinov kanal. Fali mu 40... A već se zar? Fali mu 40 subscribera do 4000, tako da obavezno se subscribeujte na njegov kanal, vidim te tamo. Obavezno se znači... Vidim se! Vidim se! Oči, nos, usta, I to, drugari. Kraj klipa. To bilo to, ja se nadam da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, preslavite se na ovoga. Idemo 500 lajkova na ovom Idemo klipu. 650. Nije, 650. 50. A 500 pa. 550 lajkova na ovom videu. A do tada, Baki and Eldin. Stan. U deskripciji imate moj klip kad smo igrali ovdje one penale što smo se A okrećali, imate tako da i to imate pogledajte. Tako da ljudi moji, ostajte lijep, pozitivni i nasmijani i stay cool, stay positive, love Bake Army, brate. Ko je Bake, jel da? peace Out. Ovaj šupak ostaje još. Nije on više pisao. Ovdje vas snimati jedan Minecraft preživljavanje. Ajde. Ajmo sad za kraj. Vidim se. Ajde sad 3, 4 sad. Ajde sad 3, 4 sad. Vidim se! Vidim se očinu. Šalim se. Čekajte, ajmo 3. Ne, zaj dalje. Ovako, Eldine. Ovo šupački bilo, ba postavljaš mi pezdir. Tako da ljudi moji, to bilo to što ste čuli ovog klipa, ja se nadam ste uživali, ako jeste, ostavite like. Sad ostavite dole u deskripciji da se ostaje što sam objavio da nosim bilze gaće. Da mi lajkuju, pošto nemam lajkova, 4 lajka imam. Može. Pa znam, voda me, ali nije. Evo te, ako niješ to pogoditi. Odgovorio je na sva pitanja čovjek. Pa treba smo se spremiti za klip. Ne mogu se. Koje je treće pitanje? Jest. Evo ovako, znači, sljedeće pitanje dok Eldin se napije. To je rakija. Uglavnom, Rampina rakija. Rampina, pozdrav za rampu. Ovako, Eldine. Kako... Vidi ga isto drogirao. Hajde. Ako... Da moramo, šta sad, znači koliko imam puta pogađati? 3. 3 puta, aha. Jest. Dalje. Najdraža boja. Plava. Jebuma, sve zna čovjek. Dalje. Šta dalje? Šta li ti mogu postaviti? Koja mi najdraža boja? Muslimanska. Da ne, ovo, ti Srbi gledaju. Koja mi... Ovo ostaje za kanal. Zelena. Bliž se malo jebe. Pa ne mogu pa došli. Tako. Samo radi. Sa njim radi. Ajmo sad. Ozbiljci. Ajmo ću ponovno. Ajde ba ponovo, ajde pričaj ba, postavljaj pitanja. Nije, sačekaj. Ovako, koja mi je najdraža boja? Evo rekao zelena, kaže nije sad ovako. Čekaj, ponovo da ovako se rekao musliman. Ovako, Eldin. Čekaj.